دما خوش ببینرین هیجا ایرو 5 نیسان 2023 روزان روزا چهارشنبه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش یل سرانسری جهانی رودانه می حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جارکتن دما خوش ببینرین هیجا روزا اجماعی دومه لسر ارتجا لباکوری کردستانی ره در باز به هری داویه هات راگاندن کو جمارا کسین کو ده ارتج ده جیانا خوش دزدایه گشتی 5339 هم وقتی وی رکخستنی ناونتوی به راپوران بشتراست کرن کو له هرمین ارتج پولیسان ایریشی مقدوران کرنه و تندی پیک آنینه نتنی اف کسی جالی پولیسان و ایهاتی بنچاف کرن ده بن اشکنجه ده هاتیا کشتن. شش سبات دو ارتج به پلین 7.8 و 7.6 لبازارجوغا مرعشه یا باکور کردستانی پیک هاتن. ارتج باندورا خلگلک باجارین باکور کردستان ترکیه و سوریه کر. ده انجام ده هزاران کسان جیان خوش دستا و 100,000 کس بریندار بون. جبلی وان 100,000 کس دبن سرمایه زوستانی ده لدر و بینان و آفمان. Kıymetli Şamlı Urfalı hemşehrilerimiz. وزیر کار هندوره ترکیه سلیمان سویلو را گهاند گو هجمارا کسین جیان خوش دستایی گهشت 5339 کسان هر وها را گهاند گو اشکره کرن آناسنامه این کسین جیان خوش دستایی دوامه. رخصتنا عفوی ناونتوی و رخصتنا شوپاندنا مافین مروان راپورا خویا هفپار آدرباره ادعاین اشکنجودان و ساندن خراب این لحرما عردهجه برای گشتی را پاروکر. لگور تثبیتین رخصتن مافین مروان کسیم به ادعای گمانوان دیزی و تالان کرن دهیا هاتن اشکنجه کرن آنجی گوتن خراب جوان را هاتن کرن. هات را گهاندن گو کسکی اشکنجه لیهاتیه کرن دیگرتیگه هیده جیانا خوش دستایه. در راپور ده هاتیه دست نشان کرن گو دهن روشان ده کسینج بیک آنینا قانونی برپرسیارن به هلوست مانه و ریل بر سوجداران نگرتنه. امنستی انترناشونال و هیومن رایتس واچ 34 کسان را درباره 13 بویرن اشکنجودان و سندن خراب ده هفت پیوین پیک آنینه. رخصتنان دیار کر گو جاندرمایان گفت لهن کسان جی خوارنه. رخصتن نامنتوی بانگ لحکومت ترکیه کر گو تکلداری بن پیکرنین لهرمین عردهجه لکولین کبر فرح پیک بینه. سازیا ترکیه آفاده ده داخویانی خویا هری داویده باجارن گوش عردهجه باندور بویین این وکه ایله، چولی، قیصری، مردین و درسم وکه هرمین کارسته یند جیانا گشتی ده باندور هاتبون دست نشان کربون. پلیسین اسرائیل جاره کردن پشت نمیجا تراویه ایریشی مزگفت اقصی کرن لمزگفت دنابرا پلیسان او کماند پفچون در کردن لهمبری وی که جوالاتین کندوا عربی برتکین تند در کردن. پلیسین اسرائیلی دو ایواری پشتی نمیجا تراویحه ایریشی مزگفتا اقصای کرن. پلیسان بداخویانی که ادعا کر کوکوم که فیشکن هوای دارو کور آنین مزگفته دهندر مزگفته ده باریکات دانینا وها هاتا گوتن. تیرازا گل و پیروزیان مزگفته خرا کرنه. دداخویانی اکوهات داین ده دیار کرن کوش بو پروویکاتورین بماسکه جمزگفت بین درخستن و نمیجا سبی بکن مجبور مان مداخله یا مزگفت بکن. پلیسین اسرائیلی جی دیمنین فیشکن هوای او کورین آویتن هندور مزگفت پارو کرن. ده ایریشی ده بیتری 305 کس هاتن بنچاف کرن. بریا بویرا لمزگفتا اقصایه هنجهویان جبر ججنا درباس بونه یا کوی روژا چارشم بی پیروز کرن
بانگا سر جێکردنا لە مزگەفتێ گربوون. مزگەفتا ئەقسا لەسەر چیایە پەرستگەهەیە کو ji bo cihûyan di cîhanê de cihê herî pîroz e. Rêxistina Filistînî Hemas destwerdana polîsên İsraîlê weke sûcekê heta niha nehatî dîtin binavkir. Rêxistina ku şerîda Xizayê kontrol dike bang li Filistîniyê li şerîeya Rojava kir ku ji bo parastina mizgefta Aqsayê bi girseyî biçin mizgeftê. Misrê êrîşa polîsê İsraîlî ya li ser mizgeftê şermezar kir. Di daxuyaniya ku jaliyê Wezareta Karê Derve ya Misrê ve hate dayîn de, İsraîl ji zêdebûna alûziya li herêmê berpirsiyar hate dîtin û hat diyarkirin ku ev yek zirarê dide xebatên aştiyê ye li herêmê. Piştî van bûyeran, şevê din di saetên direngî de ji aliyê şerîda Xezayê roket bo İsraîlê hatin avîtin. Artêşa İsraîlê rakand ku 5 roket ji aliyê pergalên parastina hewayê ve hatine îmha kirin. 4 roketên din jî li herêmên bê mirov ketine. Şahidên bûyerê diyar dikin ku tankên İsraîlê jî li hember avêtina roketan çeperên Hemasê kirine armanc. Li şerîda Xezayê nîvê şevê li gelek cihan xwepêşandan hatin li darxistin. Xwepêşanderên Filistînî gotin ew ê di dema çalakiyên şewitandina lastîkan de mizgefta Aqsayê biparêzin û biparêzin. Êdî jmara welatên NATOyê derket Sûhiyekan bi bejdarbûna Fînlandiyê re welatên endam gelek kêfxweşin, heta ew qasî kêfxweşin ku ji ber êrişa Rûsyayê li ser Ukraynayê hema bêjin spasiya wê dikin. Wezîrên Karên Derveyîn Almanya û dewletên Yekbûn Amerîkayê bi eşkereyê gotin êrişa Rûsyayê li ser Ukraynayê bo sedema ku Fînlanda bibe endamê NATOyê. Welatên NATO alên xwe li pêşberî Rûsya li ba dikin. Duh di salvegera heftê û çaran a damezrandina NATOyê de endameke nû jî li ser hevbendiyê zêde bû. Finlandiya piştî razîkirina sî welatên endam bi fermî beşdarî nava NATOyê bû. Welatên endamên NATOyê jî ji rewşa heyî kêfxweşin. Sekreterê Giştî yê NATOyê Jens Stoltenberg beriya civîna wezîrên Karê Derveyê NATOyê ya li baregeha NATOyê ya li Brukselê bi wezîrê Karê Derveyê Amerîkayê Antonio Blinken re civîneke çapemeniyê li darxist. Wezîr Blinken di axaftina xwe de ketina Fînlandiyayê de ya NATOyê weke rojeke dîrokî binavkir û got. Ji ber êrişa serokê Rûsya Vladimir Putin di jî Ukraynayê de dest pê kirin, Fînlandiyayê bû endamê NATO. Blinken destnîşan kir ku di sî salên dawî de wan li hevketina herî mezin li navbera dewletên Yekbûyên Amerîka û Ewropayê de dît. Blinken got, li cîhaneke ku Rûsya û Çîn hîn bêtir nêzî hev dibin de, giring e ku em bi hevkarên xwe yên li Asya Pasîfîkê re tev bigerin. Sekreterê Giştî yê NATOyê Jens Stoltenberg jî anî ziman ku yek ji rojeva wan ya sereke li gel wezîrên Karê Derve rewşa li Ukraynayê ye. Today's meeting is an important milestone on the road to the Vilnius summit. We will discuss Wezîra Karê Derve ya Almanyayê Annalena Baerbock diyar kir ku Fînlandiya di encama êrişa Rûsyaya li ser Ukraynayê de bû endama NATOyê. Annalena Baerbock diyar kir ku Mosko bi vê yekê berovajiya ku dixweste rûbiroma. Baerbock di kanaleke Almanî de got, eger Rûsya daxwazameya aştiyê neavêt bana aliyekê, wê Fînlandiya û di demeke nêz de Swêd beşdarî NATOyê nebûba. Wezîra Karê Derve ya Almanyayê diyar kir ku endamtiya Fînlandiyayê di NATOyê de îtîfaqê hîn xortir dike û got, roja tevlîbûna NATOyê ji bo Fînlandiyayê têwateya roja ku ew ê bi ewletir bijîn. Fînlandiyayê ku bi dehan salan bêalî bû roja sêşemê
پشتی اریکرنا ترکیه وکه انداماسی و یکمین تevlî ناتویه بو. aber auch bereits in unterschiedlichen Formaten der NATO. لعالیه دن روسیا برتکین تند نیشانی تevlîbûna cîranê xwe di nava NATOyê de dide. Berdevkê Kremlînê Dmitry Peskov got, Mosko dê bêyî ku hûrgulî dide, tedbîrên diş berbikire. بلین به فرانسه دوام بکن سرکوماری فرانسوی ماکرون جبو سردانک فرمییا سی روژان چو چینی ماکرون گوت اوروپا نکاره خواه جه چینی دور بخه هروا ماکرون بالکشانت لسر رولا مزن آ پکینی یاد داوبکرنا شری لأوکرانیه ده. سرکوماری فرانسای ایمانوئل ماکرون کو جبو سردانک فرمییا سی روژان چو کومارا گل آ چینی. ایمانوئل ماکرون بالکشان سرگرینگیا پکینی جبو اوروپا و آلیکاریا وی ولاتی جبو بداویکرنا شر اوکراینایه. ماکرون د جوینا کوالاتین فرانسیین لچینی بشدار بونده تاوی مترسیین بازرگانیا بچینی ره و به هفسنگیا وی بازرگانیه جی دوی اوروپا جی پکین دور نکوه و گوت. دوی امترسیین لسر پیشسازیا خوکین بکن لی امنکارن دور بکوین و سینوران خیز بکن. سرکومار فرانسای بالکشان سرویه که کو پکین دوار ریا آشیتیه یا کجبو اوکراینایه تی خواستن دکاره رولکه پر گرینگ بلیزه. ایمانوئل ماکرون دیار کر کوالاتي وی و بناوی برپرسیاریا هفپار آشیتی و آرامیه هولدان خو بکه. ماکرون د چارچوبه سردان خویا چینه ده و روژن پنچم و اینه به سروک چینه شی جین پینگ را بجوه. Engines were no topic in the European Council. سروکا کمیسیونا یکیتیا اروپای اورسولا وان در لین جی و بشداری جوینا کوروژا پنچمی بیل درخستن ببه. دی پایین کمیجار سرکه هفدیتنان شر اوکراینای به. جبر تکرین وی نزیک به موسکوی ره فرانسا باور دکه کو پکین دبه کو باندوره که راستراست لسر روسیای هبه دا کوتشتان بر به هر دو آلیان و بمشینه. هاتراگ هاندن ماکرون یه بری 3 سالان سردانا چینه کری و روژا اینی لباجار گوانجو یه لباشور ولایت بریو برین دولتا چینه و پارتیا کمونیست را بجوه. لیران و رشتات کردستان 200 روش دسر سرهلدانا جن جیان آزادی را درباز بو پارزوانین مافی مروان جرا گاندن کو هریکم 537 کس جعالیه هیزین دستلاتی و هاتنه کشتن. جالکیان پروتستویید 16 ایلون ده دما گوشینا امینل تهرانج علی پلیسین اخلاقی و هات قتل کرن دست پیکر. خو پیشاندان بلزو بز لسرانسری ولد بلاف بون و گلکی مزم بون. دوی سرهلدانا گل آبناوی شورشا جن جیان آزادی ده پرانیا کشتنان دمهن دست پیک ده پیک هاتن لگوری دانیان ریخستنا مافین مروفانا ایرانی دناوا دوسو دروژان ده هریکیم 537 کس جعالیه هیزین دولت و هاتنه کشتن. 4 خو پیشاندر جی هاتن دار وکرن. ده همان حیام ده 108 جیب سوجه تریاک 309 کس هاتن دار وکرن. ریخستن برتک نشان دا و کومارا ایرانی جزای دار وکرن وکی آلا و کترساندن بکارتینه او دازانین گوجواکا ناونتوایی برتک نشانی وان دار وکرنان ناده. دماها ایلونه ده 223 جوتمه هیصد و مجدار 173 کس هاتن کشتن. دماها کانونه ده ها دیار کرن گو 25 کس هاتن کشتن. دنا برا 17 ایلونه ده 5 کس ده جوتمه ده 30 ده مجدار ده 57 و ده کانونه ده 72 کس هاتن دار وکرن. ریبر اولی ایرانی علی خامنه‌ای دیار کر گل خوکرنا حجاب ارککی اولی و یاساییه. لگور نوچه آژانسا فرمی ایران ایرنا خامنه‌ای ده هفدیتنا خواب رایدارن ولید لپایتخت تهران ده لسر مجاری آخوی خامنه‌ای گوت لخوکرنا کفی ارککی اولی و یاساییه بن پیکرنا وی حرامه. بری بینرین هجاهر به ایرانی ام دوام بکن عربستان سعودی و ایران ایدی دخوازن داوی لخیدنا دنابرا خود بینن پشت 7 سالان ده استا جورده و جارا یکمین دنابرا هر دو ولاتان ده لپایتختا چین پکین جوینک بکوره.
ji 2016 ve İran û Erebistana Siûdî li dijî hev di nava rageşiyê de bûn. Lê niha ev rageşî cê xwe ji atmosferekê aramî û danûstandinan re hiştiye. Li gorî agahiyên ku Ajansa Reutersê Spartî rayedarekî İranî û rojnameyekî Erebistana Siûdî ji her du havrikên herêmiyê wê pêngaveke din a duwarê nêzikbûnê de biavêtin. Ev yek jî wê bi navbeynkariya Çînê pêk were. Bi vê awayî tê çaverêkirin ku civînek nabera Wezîrê Karê Derveyê Erebistana Siûdî Mir Feysel bin Ferhan bin Abdullah û hempêşeyê xwe yê İranî Husên Emîr Abdullahiyan pêk were. Piştî heft salan ev yek wê bibe yekemîn hevdîtina fermiya dîplomatên payebilind ên her du welatan. Bi derbasbûna salên dijminatiyê ku nakokiyên li rojhilata navên Gurk kirde, Tehran û Riyad meha borî li hev kirin ku dawê li nakokiyên dîplomatîk bînin û balyozxaneyên xwe ji nû vevekin. Hat diyarkirin ku di civîna roja pênşemê de wê li ser vegerandina peywendiyan û pevguhertina balyozan ku meha borî hatibû ragihandin gotûbêj bên kirin. Dudiyê çileya 2016 li Erebistana Siûdî 47 kes ku di nav wan de meleyî Şia Nemir El-Nemir jî hebû bi sûcdariya terorîzmê hatin darvekirin. Piştî daxuyaniyên rayedarên İranê yên ku bertek nîşanê darvekirinan balyozxaneya Erebistana Siûdî ya li Tehranê û avahiyên konsolosxaneya bajarê Meşhedê ji aliyê xwe pêşenderên İranê ve hatin şewitandin. Bi vê awayî têkiliyên dîplomatîkên di navbera her du welatan de gur bû. Ev têkiliya ku ji ber krîza Yemenê ya adara 2015 dest pê kirî gihîşt asta herî bilind. Bilhinek gotin hene nayên guhertin dibe ji devê kesên cuda derdikevin lê bûyerên ku ro didin heman gotinan bi xwe re didin dubara kirin ew jî çine tenê sûcê min parastina netewame ye îdayên derbarê min de xerakirina ji bo hilbijartinê û her weke din me ev gotin gelek caran bîstin li Sûrî, li Iraq, Tirkiye, Pakistan û gelek welatên din kengê lîderek derdikeve pêşberî dozger ew gotin têne dubara kirin niha jî li dewletên yekbûyên Amerîkayê serokêberê Donald Trump heman gotinan dubara dike lê ya diyar ew e ku Trump wê nekare bi aweke hêsanî ji sûcên li hemberî wê tên gotin jî xelas bibe. Serokêberî dewletên yekbûyên Amerîkayê Donald Trump piştî derket pêşberî dadgehê li New Yorkê vegeriya mala xwe ya li Floridayê. Trump derbarê pêvajoya darazê de got, ez qet nedifikirîm ku li Amerîkayê tiştekî wiha çêbibe. Tenê sûcê ku min kiriye ew bû ku milletê me bêtirs li hemberî kesên ku dixwazin wê tu nebikin parastim. Parêzerê Trump cota Kobîna ragihand ku jûriya mezin ya New Yorkê di çarçoveya lêpirsîna li ser dayîna $130,000 weke para bêdengbûn bo stêra pornoyê Stormy Daniels ku tê îddiakirin derveyî zewacê têkilî kiriye ji bo Trump tawanbar bikin deng hatiye dayîn. Trump heftê û 6 salî ku beriya niha ragihand bû ku ew ê ji bo serokatiya dewletên yekbûyên Amerîkayê careke din bibe namzed îddia kir ku sûcdariya li hemberî wî xerakirina herî mezin a hilbijartinê ye. Trump li bajarê Palm Beach ji alîgirên xwe axivî û got dozgerê dozê Alvin Bragg di dema ku tiştek li wir tune bû xwe kire armanc. Donald Trump yekem serokê dewletên yekbûyên Amerîkayê ku dozeke sûc li dijî wî hate vekirin û 34 caran bi sextekariya belgeyên bazirganî hate tawanbarkirin. Daniels îddia kir ku wê 2016 peymaneke imze kiriye da ku $130,000 ji bo wê bêdayîn. Dadgehê diyar kir ku rûniştina din wê çarê kanûnî pêk bê. Donald Trump berî niha ragihand bû bêyî ku biryara dadgehê hebe ew ê careke din ji bo serokatiya Amerîkayê bibe namzed.
بری بینرین هجم لوردگیجین داوی بلتنا خویا جهانی و دبیجین حتی سبا جار کردن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر خوشیه ده هر شاد و بختار بن.